صلى الله على نبي صلى الله على رسول صلى الله على حبيبي محمد عبده رسول صلى الله على نبي صلى الله على رسول صلى الله على حبيبي محمد عبده رسول صلى الله على نبي صلى الله على رسول صلى الله على حبيبي محمد عبده رسول صلى الله على النبي صلى الله على رسول اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ميكائيل عليه السلام اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم يا إسرافيل عليه السلام اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم يا إبراهيم عليه السلام اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم أبو بكر صديق عليه السلام اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم عمر بن الخطاب عليه السلام اللهم صل على سيدنا محمد Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Tali katayo aka cambai batang pigago orang sakahkan. Bukan nyambo jadi pandai pusakola mu ambo sampaikan. Orang Padang mandi kagurun mandi bagusuk daun lado hari na sadang tengah hari. Sadang nyobuntak bayang-bayang mandi di semua surau tua.
Hari patang matahari turun awan di langit merah sago tabuh mugarib ka bumi. Siang ngabih malam kadatang carilah suluh kapalito. Kok nyampang tibo saruan Allah cupak panuh bilangan sampai. Urang menanam tibo membubui. Urang punyo datang menjapui. Angin kabati ombak kabasabuang. Sarantak dagang kapulang saranggut tabu dek maling. Janji tak dapat diganjua surut. Sebagaimana Allah katakan dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Likulli ummatin ajalun fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bagi setiap umat adalah janji. Mangko apabila datang janji itu kepada mereka, indaklah dapat dimajukan, indaklah dapat dimundurkan. Orang Arab pun punya nyanyi. Al-mautu babun wa kullun nasi dakhiluha. Ya laita sya'ri wa ba'dal mauti madarum. Ad-darul jannatu khuldin in amiltu bima yurdil ilaha wa in khalaftu fannaru. Ad-darul jannatu khuldin in amiltu bima yurdil ilaha wa in khalaftu fannaru. Huma mahallani malin nasi ghairuhuma fanzur li nafsika ayat dari takhtaru. Mati adalah pintu, dan setiap manusia pasti akan melalui pintu itu. Hai kiranya ingat aku, dan sesudah mati itu, apakah kampung nan ka ditunggu? Sesudah itu cuba fikirkan, dua kampung Tuhan sediakan. Pertama sarugo dengan segala kenikmatan, teruntuk kepada orang beriman. Ialah mukmin nan diridai Tuhan. Kedua neraka dengan segala siksaan, kau untuk orang nan ingkar kepada Tuhan. Perintahnya langgar, larangannya kerajokan. Keduanya itu adalah pilihan. Mengkau pilihlah oleh engkau salah satu dari nan dua itu. Sarugo atau neraka. Pikir palito hati nanang seribu aka. Dalam berpikir sabar menanti, dalam sabar bana menipu. Wahai saudara, elok fikirkan, hidup ke mati dilupakan jangan. Karena mati pakaian badan, elok sadiakan amal dan iman. Sadiakan payung sabalun hujan, sadiakan suluh sabalun kalam. Ulama jo pangulu kajadi ikutan, suruh jo larangnya kakito turutkan. Tabang basi tumpu inggo mancakam, tubuh katinggal nyawa ka bajalan. Tubuh aku tinggal apa ko pasan, nyawa kapai
Apoko pidoman. Limbago jalan ditampuh itu karajo ninyak mama. Sarugo di iman taguah narako di laku awak. Di dunia pidoman hidup, di akhirat parusai ama. Kamarasoi mati sagalonan hidup. Kamano kito kamahinda.